Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko mga oripin Allah, iman to na si itano kapapantagi ko ditano di pamagusayin ko hadith al-arba'un an-nawawiyah, kapapantagang ko ikasiyaw hadith أن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Yang kaya hadith ay kasiyaw na pamanutulyan saya antun onon ipaliugad terkitano sa iku kipapantagan tano kung nganin ay ni sapar o Rasulullah nagus iku nganin ay ni suguyan terkitano nagupamanutol niyan raktano sa yapan susabab akyabi na sa umya nga unaan tano. Okay, tigin man to miya katitayang ko Abu Hurairah ayang ngaran niya Abu Hurairah apiyur na su Abdurrahman bin Sakhr radiyallahu an apitero yan amian daga kana tigyan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adiin yan teron ma nahaitukum anhu fajtanibuh sunganin ay ni saparakan rakan matigu Rasulullah na pananggila inyo giya suki papantagan tano kunganin ay ni sapar o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malagid sumaito antaw akamala malagid sumasulan antaw akamapayag na pananggilaan tano kagi paganay asugan rakitano o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saka na ba ay maanay ni na ubatan o pembabaloy ang mga ma'sum di din keribat sa manusia. Kullu bani Adam khata. Langon bawatan o Adam na langon keribat. Ugay na ay pinakamapya ko pangariribat papakasugok sa igira na isasapar nagiuto din yan ikapakambalingan ko Allah din yan ikapakapamang nisa rila ko Allah. Ugay na sa kapagariakan si ko katatanudin ka si ko kagadaman ko sa pagkilay ko Allah subhanahu wa ta'ala kamamasaan kanyan na ayad na paliugad ka naging utaka pa na nang gilain kasi ko may tumala adusa wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum nasunganin na tigu Rasulullah ay nisugo akan rakano na ngulawlaan niyo ngalabakan niyo sunganin akagan niyo ron bidaw to sa mano to so langon na ini sapar na kanaba piyakang baya-baya agyang ka ini sapar kanaba gumin ni Rasulullah sunganin na ini sapar akarkano na baga kanyo sunganin na kagan niyo ron maga bidaw to sunganin na ini sugo akan rakano tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sunganin na kagan niyo ron ngulalan na ngalabakan niyo galabakan niyo diyan kaya ini sapar na langon tanon na kega magak langon tanon na kega mananggila sama noto na miya pakatanto tano asudi itero sa tingin na dia kan kega o ba kan bagakan suka sembayang o ba kan bagakan suka sigupan dia kan kega o ba kan bagakan suka priba dia kan kega o ba kan bagakan suka pamanko dia kan kega o ba kan bagakan suka sina ka dia kan kega o ba kan bagakan agyang kaya mga haram na ribat ka pagariakan kami karayarayag aginan na langon na kanan kega kapakararayagan sa agyang kaya hadith ay mata ang benar na kagiding ka kapag subay aginawang ka kapiyang unutanan ka agyang kanan abay aginawang ka na sunganin na tigu Rasulullah sallam ay nisugo akan rakano na sunganin na kega nirun na gulawlaan niyo sama nito na ibarat yan na sigo ko Rasulullah sallam sa agyang utaka sembayang na udi nga kega so kasembayang atumitindag kagyuti sugan ni Rasulullah paganay na ontod ka dan nga magaga so katindag na ya kegang ka na ontod na ontod ka kana ba ay maano din ka kakega ako katitindag ka na ba di kan sembayang mambu ribatanan asagot fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim kamata na ayam ya kabina sa sangkuto miya nga uunaan niyo nasukada keliran ikapamakaysa giso mga pakaysa apapakabina sa igira ko tao giso mga pakaysa adiron pakanggay aguna giso mga pakaysa adin na pakay diyan giso mga pakaysa akanabaan na kisusumpat yang kuayamanan yan nakapagil mo o di nakapaganad sa sabot suwa da ibarat yan Patsagyan kaya mga pakaysa
Nagyang ko ta dir ka pa kang gaya guna. Din ka pagisi so dir ka pa kang gaya guna. O di nagyang ko ta kipagisi na kasang ko to baraka din pakabinasa. Barakan pakabinasa o pa makakatukawan ka sa sembagyan. Ibarat yan na sa kasi misis, na pamangilugan na kasi mister ka, o yan yan na siya nga di ipangadagan sumadu i-mister ka ko sa lakawataw, anto na ikataw yung kay-misterakan. Nauteruan yan ra kasi mister ka na barasina, di sakay kaya binasaan na babay. Di sakay kaya binasaan na sa kanya kaysa. Ay ipapagisa ka yung utadir ka pakang gaya guna. Uni nagyuta pa ka binasar ka bin. Na ay kaya binasaan na sa kagusi ka rumang ka. Nakanabag kaya binasaan yung utapya kaysa ka. Okay. Lagi diyan pan, nagyang kuta basta marayag ang kuta o sayan bandingan, nading ka din papakadakli sa pakaysa. Batig ka anton onon, naguanton onon, agyuta pakaysa ka na di pakangayag na. Anton na ibarat yan. Ibarat yan, si isa Quran, na miya pamanutulo nagyang kuta sumusa alayhi salam, na sugu Allah ay sugu iyang ko pagtaon niyan akasumbaliran sa sapi. O yan yan, nagyang kaya mga tao, natigiran na anton na aklas siya sapi, isumbali namin. Miya kay sisirang pan ay suguang giran na sapi na upang makapinggal giran nagyong uta sumaligan sa sapi na automatic amyang ingulalan nira so suguan wallah nakagiini pa kay siraman anto na klase sapi na sumimbag man so Allah subhanahu wa ta'ala miya kang gulalan kumusa natigay na kanaba matuan na kanaba kang udan na sapi natigiran na anto na manibundalian natigumusa abinaning ama piyasa ko pangilaylay ng mga tao subhanallah ha. Taman sa miya kadakala pa kay sira na miya karagna kapkato na rin sa ginguta pamangiluban nira na sapi asuguan kira ng Allah subhanahu wa ta'ala na o pamabukas sa ginguta pag ganay pa na miya karayag kira na sumbaligan sa sapi na miya karayag ando ni kasumbaliran sa sapi na miyang ngulalan nira ginguta suguan kira no Allah subhanahu wa ta'ala lagi dito ang mga paisa na lagi diyan pan nagyang kuto kipakaisi na ka kumigagayb na diyan ka pakay mga rakratan na pakaisi o ba nga pakaisi na yung kutami gagayb din ka li ipagan naman katawan tanong sumigagayb na di prautan pamikiran di ka pakay o ba panol sulya pamikiran sumigagayb na di ka pakay o ba nga pagisian okay napaminta miya karayagan na gito yung miya kabinasagiran sa ikom miya nga unan niran wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim nagusuka susupakairan ko mga nabiran gi miya binasagiran susupak nira sa mga nabi susupak nira suka turo nabi susupak nira sugalabak o nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat yan sakita no na ay kipapantaganda no kung mga hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sam'an wa ta'atan miya nagtano miya ngunutan tano raks akatatarima tanoron nagukapaparati atanoron ibarat yan naging uto hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amata na Rasulullah subhanahu wa ta'ala na sa ikutan na tanaw kagagawin na patupad sangkay alangit sa dunia ay pananalo niyan aantaon nun ipapamangni kung mga urip nakan ka ibgayak nun naguantaon nun ipamangni sarila karila nakan naguantaon nun iptaubat ka pakataubat nakan hadithanan ama bagra hadith or yan nagyang ka iya sa bagi kong mga tao nasusupak nira na akal agyang ka iya hadith amya ka poon mismo ko pinakamapiakad mo Allah subhanahu wa ta'ala as Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinakamal ikalak sa iko Allah subhanahu wa ta'ala pinakamal isang gila subhanallah napakagiraw yan kaya mga tao diran paparati naging hadith anda man ay kapatipadu Allah sang kaya langit tanong sa dunia subhanallah kagi inusar ka sa otak ka sa giyang kutwa anda manaya na siyo pa ka sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ginan imiya ka binasar ka kung panarim ka kanabaya buo ka binasa na so ka papagintaw nga kanabaya buo ka binasa na so ingad ka kanabaya buo ka binasa na so pamilya nga sunso panarim ka pagariyak nakakagisyo pa kagiyang ka na hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so padban asabot na no saya naging kutwa kapanini atitan ron sa inutano di penggalab ka suharam kagi suasu at tanok wallah kana ba inutano di penggalab ka suharam kagi di tanok hega di inutano di penggalab ka suharam kagi suasu at tanok wallah na insyaallah na pembalas ang karo ibarat yan nasaka malak nga wallah subhanahu wa ta'ala paliniat na katatagon nga sa Ginoo nga inu ako di psina kagi suasu at tanok wallah ibkalakan sa Allah inu ako di priba kagi ibkalakan sa Allah inu ako di paman ko kagi ibkalakan sa Allah inu ako di pamaganda kagi ibkalakan sa Allah na upang makagi paniniat na ka nang balas angon wallah subhanahu wa ta'ala wayap man apniniat na natiga psina ko okay nakagidi ko mga psina kadiya ka nakaga
Kadia kurun kirampai nadigar umbalasan Allah Subhanahu wa taala. Ayah sataman ada kabin madu sa saging utwa dan kaun kang gulaula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.